Ngibingelele njalo sizwe sikamthaniya ngalolu suku lwanamhlanje likhuluma noDlozikhulu. Namhlanje sizokhuluma ngendaba yokuthwala amayembe noma ama-jeans okungumoya waseTanzania. And lowo suku ungumoya onamandla kakhulu uma uthe wathwala ngawo ngoba ukunikeza umcebo onamandla. Njalo kumele-ke manje uma uthwele ngama-jeans ulandele imigomo njalo uyiqedisise. Ngoba la ma-jeans angumoya onamandla okuthi nalapho uma ngabe unezitha-ke uyakwazi ukulwela kuzo izitha zakho. Njalo-ke ungumoya ongabulali emndenini kodwa uma uthe wayenza iphutha ubulala wena mnikazi othe wathwala ngawo. Kufanele-ke manje uzwe ube nokuqedisisa njalo ube nokuqinisekisa ukuthi konke lokho osuka kutsheliwe uyakwenza. Sizokhuluma ngawo-ke ngendlela asebenza ngawo la ma-jeans ukuthi asebenza kanjani njalo esikhathini. Ama-jeans awaphumule uma uthe wawathatha uwasebenzisa. Ngabe unebhizinisi, ngabe ungumculi, ngabe ungumfundisi, ungabe umelaphi wendabuko, ayakusebenzela ama-jeans. Ayakhuphula umsebenzi wakho njalo akekho mhlambe nomuntu ongabona ukuthi uthwele ngoba ayenza izinto zona zenzakale, kodwa-ke engumoya ongeke ubone muntu noma ngabe hamba besiyohlola ukuthi ungabe usebenzisani. Phela ufanele ukwazi ukuthi bakhona abantu othi uma uphumelela baphithizele, bagijime indawo nezindawana behlola ngempilo yakho ngoba bezama ukuvala. Kodwa uma unama-jeans awuvaleki ngoba ashaya naloyo muntu oyabe efuna ukuvala inhlanhla yakho, oyabe efuna ukuvala umcebo wakho. Awudingi nokuwathuma ukuthi wena hamba uyoshaya bani manje, kodwa ayazizwela lapho okunenkinga khona, ayazizwela umuntu osuke efuna ukwenza inkinga phezulu kwempilo yakho, abe sehamba ayomshaya. Amshaya kanjani na umuntu? Amshaya ngalolu hlobo lokuthi uma esefike kuye ayafika-ke manje amncele igazi, abe ngumuntu ophonguzwe phela amandla, bamgijimisele esibhedlela, bafike bamfaka i-drip. Kodwa noma bemfaka i-drip, iyothi siyaphela le drip uyabe lokho ngumuntu ongenagazi. Ngoba na the moment uma belokho befaka ama-drip wona aseduzane alokho ayancela. Kuyothi kuyoshona ilanga loyo muntu onguye okugangele engasekho emhlabeni, lishona naye. Uvuke nje sokubabazwa ukuthi hhayi uphonga ukuthi uyaphela amandla wawugijinyiselwa esibhedlela. Safika-ke kwehlula. Asebenza kanjalo-ke ama-jeans. Nakuwe-ke wena mnikazi uma uthe wayenza iphutha uzovelelwa yinkinga efana naleyo engiqeda yikhuluma. Yingakho-ke awumelanga uthi uma ngabe esekusebenzela wena wenze iphutha, kodwa ufanele ulandele yonke imigomo nemibandela uyiqedisise. Siyabonga bakamthaniya, bengithi ngidlulise lokho kunguDlozikhulu lo okukhulumayo. Kathi-ke uDlozikhulu engasomuntu ogxile kuphela ekuthwaliseni kodwa egxile nasekwelapheni imikhuhlane emzimbeni yabantu, uyaphilisa ngamakhambi esintu. Ingakho uma ngabe unomkhuhlane futhi okuxakayo, xhumana nami ngizokusiza kukho lokho ukuze ukwazi ukuthola ukuphila. Ngoba ungabhekisisa ukhona imikhuhlane eminye ebuya ixake abantu emzimbeni yethu singayinanzeleli ukuthi imikhuhlane bani, kanti isuka iyimikhuhlane yokwenziwa. So ingakho le mikhuhlane yokwenziwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi mhlawumbe uphila nento engaba yisilwane phakathi komzimba wakho
belokhu abethi wena unedliso-ke bekunikeza izinto zedliso eziqondileyo kodwa zingakwazi ukukusiza. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi unezizwe eziphila nawe ngaphakathi nakomzimba wakho ungazazi ukuthi unezizwe. Ugijima ungene kubelaphi ungalutholi usizo. Abanye bayagcina behamba bayothwasa, kanti bathwasa nje kuphehlelela lento othe wayifakwa emzimbeni wakho. Yingakho-ke into elifanele linanzelele yiyo leyo, dingisisa ukuthi wena uphethwe yini emzimbeni wakho. Ungaphongi ukugijimela izinto nje kuphela uzamukele. Sinabanye abantu manje abaphuza amaphilisi ukuthi abane-H_I_V banganayo. Kodwa-ke uma sesibhekisisa uthola ukuthi isenzo esikhona phezulu kwempilo yakhe noma siyisenzo esikhona phakathi ekhaya. Ngoba kunalento abantu abahlezi bekhuluma ngayo bethi kunomdliwa. Yebo, usuka ukhona umdliwa, sokusiya ngokuthi wafika kanjani la ekhaya lo mdliwa. Ngoba ungabhekisisa umdliwa ufika ngendlela ezehlukile. Thola ukuthi omunye umuntu wayehambe wayadinga umcebo wesezizweni. Wasehambe seyashona-ke engazange atshele iy'ngane ukuthi uhambe wayadinga umcebo wasezizweni. Okuyabe kufanele ukuthi ngabe ethi uma eshona lo wahamba wayadinga lo mcebo wasezizweni, kube khona ingane yakhe eyodwa ayithembayo azoyitshela nokuthi kusetshenziswa kanjani nemigomo elandelwayo. Yingakho-ke uma ngabe bethe loyo akudingayo wafa wakushiya engakutshelanga muntu, kuyajika kube ngomdliwa ngoba loyo muntu usuka sebusa lapha ekhaya esithi naye lapha kukwakhe. So angeke azwe ngani, uyabe sefuna ukuthi alibuse nina. Yingakho-ke uyabe sehlale-ke manje engunogada lapha esangweni. Uselisosha ngezinye indlela, kodwa esiba lisosha, usesiba lisosha elilwa nezitha liphinde lilwe nomndeni lapha ekhaya. Thole ukuthi abantu bagula ngemihla nangamalanga. Abantu bavelelwa izingozi ngemihla nangamalanga ngoba akuzange kusalandelwa imigomo, uthe mase eshonile lowo muntu wakudingayo lokho. Kube sekusiba khona umdliwa otshalwayo ekhaya ukuthi ulinikeze iy'nkinga njalo ngaso sonke isikhathi. Ngoba-ke loyo mubi ngoba kwesinye isikhathi kuba nzima ukuthi abantu bahambe bawubambe, kodwa bajika sebebamba idlozi elisuka liyidlozi kwesinye isikhathi sesithi thina yidlozi elibi lona leli lase libanjwa ngoba lisuka lingomdliwa. Umuntu ebamba ukuthi lidlozi kodwa angasho ukuthi yidlozi mhlobo muni elingabe lihlasela linikeza abantu izinkinga lapha ekhaya. Sithokoze kini-ke nabakamthaniya ngalolu suku lanamhlanje. Bengithi ngizodlulisa le meseji, ngizophinda ngibuye njalo sihlangane khona lapho kuzona lezi nkundla zokuxhumana ukuze omunye nomunye akwazi ukuthola imfundiso. Bese sithi-ke manje sidlulise lowo mbiko ukuthi uma ngabe unenkinga ungayesabi ukukhala kumelaphi, likhulumisane, liqondiselane indaba zenu ukuthi uma ngabe mhlambe ufuna ukuthwala kodwa-ke ungenayo imali eyenele, khuluma naye umelaphi lizwisisane. Kukhona into ebizwa ngokuthi imali yesimbo ozoyikhipha lapho uma uzoyamukeliswa leyo nto osuka uyifuna. Bese kusithi-ke uma ngabe sokusebenzekile usuzobuya-ke uzobhatala inkomo yasekhaya. Engingasho mina ngithi sengingasho ngithi nansi into ingu-25,000. Kodwa-ke uthole ukuthi leyo 25,000 awunayo. Ungasho nawe kimina ukuthi hhayi, ngicela-ke ukubana sisebenzele phezu kolokhu okungaka. Uma ngabe idlozi livuma-ke sizophahla sizwe ukuthi lona idlozi lisuka lithini ngalokho osuka ukuphethe kusemandleni akho, size sikwazi ukukusiza. Ngudlozi khulu Mdumezulu lona-ke, inyanga yekhalanga bayibiza ngenyanga yeshangana.
Ungamthola kuDlozi khulu ku-083 20 66 954, 083 20 66 954. Ngiyayiteta le ndaba, ngiyathokoza ngithi abaphile abantu konke amagumbi omane omhlaba.